Kampirga muncha zarli bo'ldi ekan bu so'roq. 80 ga chiqsa o'zi. Antkeni kecha bir yerga borsak bir 85 dagi chala aytib atat. Shu ikkinchi ayol olgan deb targ'ib berib qo'yibsiz. Men aytdim, sizga qanchalik muhtojligi bor bu ikkinchi ayoldiki? 85 dagi ekan-da. Ani so'ngarında birinchisin bag'albagan, ikkinchisini olganga bo'lmaydi. Ana bag'ala turgan bo'lib bayuchadan qo'rqqanlar bor-ku, bularga dag'i bo'lmaydi. Adilatlik qilgandan qo'rqib turganlar bor, bularga dag'i bo'lmaydi. 100 erkek o'shoning bir 500'sü gana alganga jarabasa qalgani jarabaydi. Qursag'ing to'q bo'lsa-la, kiyiming бүтін bo'lsa-la, adamning qursag'ini to'yg'izalab qatın bag'alab turgan bo'lsang o'la alaversin degan bo'lmay turmadi bir tuğanım. Zarılchilik bo'lib qoladi. Ayol to'rabay qoladi, o'riqchan bo'lib qoladi, enesini bag'ish kerak bo'lib qoladi, ayol o'riqchan bo'lib jardam berish kerak bo'ladi. Je boshqa bir sebepler bo'lib qolsa, o'sha sebeplerden ulam alsa jarasha turmadi bir tuğanım. Anan to'qoldi bekinib olib oladi. Anan bayucha bilganda darrov taloq berib bu yoqqa kirib ketib, to'qoldi etegine kirib ketganlar bor-da. Olarga xatın alğanga bolmaydı ikinchiga. O'sha birinchi xatın kalashin kuniga jiltiratib, juvib tozalab, kampirjan deb kampir aka deb qo'shamat o'tiraverish kerak bularchi. Shunday. Şariatda ayolni jo'liq salinsın deydi. Kuyov qarshi bo'lsa qanday bo'ladi deydi. Kuyovning qarshiligini itoat qilinmaydi, jo'liq salinadi. Ereji var bizde. La ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil xaliq. Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyurgan işine karşı iş kılıp mahluk itaat kılınmayın. Joluk salına veresin. Bırak joluk salıngan için acıraşan dese acıraşa versin. Sen joluk salınsan acıraşan dese acıraşa versin. Sen joluk salın, Kudayım sana andan жақсысын beredi. Oşa seni manka kelesi veringen, onu ise tüzügün beredi. Eğer sen joluk salıngan için namaz okuyan, yaşabayım ondayım dese, yaşabayla koysun. Kudayın parzı bu. Çünkü durmadı bir tuğanım. Elle de düşünkende var gebirlerçe. Alganda jolsunat, joluşan kızlar jakşı olur. Alat da anan giyin, bol deme, arak içersin, diskotekaga varabız, joluğunu çekin arkaga salın dep aytkanları bilem de. Kelet, öz namaz okuyaydı, ana madrasadan kız alayın dedim bilem. Ana namaz var mı? İnşallah okuyun da vatam. İnşallah Kuday Talam kalağanı sana, kalamaktır sana buyruk verip koygun. Oku da aytkan sana. Sen oku anan gel de aytarsın da. Alğanga jakşıны madrasada kızdı. Alğandan keyin hem jolun arkaga salın, menen barasın, biçik oturasın, içinde vino içesin degenler duktutturmadı bir tuğan. Yok anday bolboydu. Ayaldardın jenski şim kiygeni bolot. Iştan degen söz bolot. Şımdın özün köçöge çıkıp alıp kiygenge bolboydu. Urmatlı bir tuğanım. Birok çapandın içinen, hijabdın içine kiyse bolot. Anan kebirle şim kiyse bolboydu desele, erkekte şimi kiygenge bolboydu. Biroq hatunlar özlerini shimdani kiyse bo'ladi. Shimdan o'zing ko'chaga kiyganga bo'lmaydi, ishdan qatari kiyse bo'ladi. Ana shim kiygizmay qo'ysang, qishdan kuni tong kiygan bilan shamol kirib bu yog'ini ushirib qo'ysa, ular bala tuyturgan odamlar nima bo'ladi? Shim kiyish kerak bo'lib turmadi bir turganim. Ayollar masturat jamoati menen shu janağı suro'ning ostida bir suro var ekan, o'sha suroni men buzbayt deb aytib berem, o'sha yetishdi, suro nesi bilib oldi. Jo buzbaytdan. Ayollar masturat jamoati menen davatga chiqsa bo'lovu, kengri ma'lumot berib qo'yingizchi. Davatning shartlari var. Masturat jamoat degan hurmatli bir tuğanım, o'sha o'zining kuyosi menen, ag'asi menen, innisi menen, balasi menen chiqsa bo'ladi. Biroq qanday sharti bo'lmasa da bayanlarga ta'limlarga borib tursin deb aytamiz. Men tüptü terekten G200 ştuk öz tamarkama öz çegimde mından 25 yıl ilgari tikken elem. 2-3 günden keyin qarasam yok, julup daryaga su agızıp jügörüptür, bul terekterdi tölöybüce kanday deydi. Terekterdi biz köçöttördi tölöydü. Senin 25 yıldan kazıga varıp, oşonda menin köçötüm agızı vergen desen al sana terek tölöp veribeydi. Oşonda arızdanış gerek ele de, surok dağınayız degen var da. Kazıga varsan kazı, köçöttörü 25 köçöttü, 200 köçöttü tölöp veresin, at gelip pazardan berip koyuyorsun da. Sana terek tölöp. Ayaldar toptolup Barat keçesin, Mevlüt ayında toptolup Mevlüt okusa bolovu, Ragayip keçesin belgilese bolovu, ayaldar toptolup Kur'an okusa bolovu değil. Kur'an okuganlar jakşı.
Anan ayalдар çoğulup ketip jakın жерге çoğulup жашыраак баланы имамга өткөзүп тарап окусаңар, бул дагы жакшы. Бирок аялдардын өзүнөн имам болуп алып тарап окуганы макру. Бирок бир баланы өткөрүп жашыраак баланы ошону уйут имам кылып туруп, мисалы үчүн бала апалардын биринин баласын өткөзүп туруп уюса болот. Бирок үйүндө окуган жакшыраак болот. Анан Таргиб, Рагаиб кечеси деген Ханaf мезхабтагы алымдар Барат кечеси боюнча даиф хадистер деп айтышат. Бирөөдө тасаввуфтагылар жок, тоскон мустахаб деп айтат. Айтор кандай болсо дагы урматтуу бир тууганым, тоскондо тоскондорго мишаит кылбасын. Ошо. Саат канча болду? 10:20 да. 16 болот, мен жарымга чейин. Керемет жерибиз катыраң айылына келипсиз. Алла ыраазы болсун. Куранды окуган, 5 убак намазды окуган, жоолук салынбаган келиндерге кеңешиңиз кандай дейт. Эми Курани Каримде 2 жерде буйрук келет. Ошол эле намазды оку деген Кудай, ошол эле Куранды оку деген Кудай Куранда 2 жерде жоолук салын деп айтат. Мына ушундай маселе. Ревматизм, артрит сыяктуу ооруларга да суу тийгизүү ооруну күчөтөт экен. Ушул ооруларда таяммум менен ибадат кылууга уруксатпы? Деги эле кандай шартта таяммумга уруксат берилет дейт. 3 түрдүү шартта. Биринчиси ооруң бар. Суу иштесең ооруң күчөйүп кетиш коркунучу галиби зон болот. Таяммум кыласың. Ооруң бар, суу тийсе ооруңун сакайып кетүүсү кечеңдеп узарып кетет. Таяммум кыласың. Үчүнчүсү ооруң жок. Бирок өтө суук, өтө болуп турат, алсаң ооруп кала турган болосуң, галибизон таяммум кыласың. Эшикте ит өлө турган суук, ит байласаң турбай турган суук болгондо таратала турган болсоң, ооруп кала турган болсоң, таяммум кыласың. Кыргызстан эмес, Макка Мукаррамада пайгамбардын сахаба таяммум кылган. Кар жаабайт. Азыр бирлери бар кыштын күндөрү өтө суук болуп кетсе, таяммум кыл десе, астагфирулла дейт да. Өзүң астагфирулла. Эмне астагфирулла? Таяммум тараталыш. Таяммумду Кудай эмнеге жараткан бизге? Үшүп калба деп. Бир жолу Токтогулга бирөөлөр дааватка барыптыр. Садан кетен дааватчы. Дааватчыны көрсөм эле башынан өпкүм келе берет да. Молдо барбаган жерге барат. Молдо айтпагандай, анча-мынча хулиганчылык кылат, бирок баары бир өпкүм эле келе берет пешенесинен. Ошо даават Токтогулга дааватка барыптыр. Анан жунуп болуп калыптыр. Эми аш кылган экен, жеп алган экен, жунуп болуп калып, эртең менен туруп, анан барса 40 градус чыкылдаган чык суук дейт. Челеке муздак суунду арыядан алыптыр, чагып туруп. Ысык дейт, мечитте каяктыр, эми жылып калды. Анан даратканага кирсе, дараткана темирден экен да, туалет кирсе. Анан жылаң айлак болуп темирге туруп муздак сууну куйган экен, бут шык жабышып калыптыр темирге. Чык десе чыкпайт эмес, чыкпайт. Күч менен минсе таманы сыйрылып кетиптир. Ушу болбойт да. Пайгамбарыбыздын убагында күн сай суук экен, эми аякта Арабиянын эң суугун биз сай суук деп айтабыз да. Арабиянын эң кете берген суугун биз кантип айтабыз? Сай суук деп айтабыз. Түшүнүктүү? Ала биздин суукту көрүп, ала биздин суукту холодильник деп айтат, холодильник, фрезер деп айтат. Сай суук болуп калган экен. Анан бирөө жунуп болуп, ушунага жунуп болуп калып. Анан сахабалардан сураптыр, туугандар, мен жунуп болуп калдым десе, бирөө айтты, сен таяммум кыл деп. Бирөө айтты, жок, сен гусул алышың керек деп. Анан сууга жуунуп, суук тийип, ооруп өлүп калыптыр. Пайгамбарыбыз ошол адамды айтты, силер өлтүрдүңөр өзүңөрдүн фатмаңар менен деди, урматтуу бир тууган. Силер өлтүрдүңөр ошону өзүңөрдүн фатмаңар менен деп пайгамбар ушинтип айтты ошого. Ошон үчүн ташаддуд болуп кетпеш керек, радикал болуп кетпеш керек, шариятты аткарыш керек. 25 майда акыркы коңгуроо аземинде классташтар топтолуп, юбилей өткөрүү туура эмес деп угабыз. Сиздин сөзүңүз таасирдүү, сиз жакшы насаат айтыңыз дейт. Эми мектепте мугалимдерди барып, мен окуткан элеңиз рахматты эки бетинен өпкөндө кыздар эжекелерди, эркек балдар агайларды, алмаштыруу болбош керек айылда. Деп патаны берип сүйлөп, кайра келсе бир жөнда. Анан барып, ошентип жакшы эле башталат биздикилер. Анан түштөн кийин болгондо эле аралашып кетип, дискотека болуп кетет. Анан мектептеги сүйүлөр эске түшүп кетет. Набада эринен ажырашып калган кыздар болсо, бардык ошого асалайрыга, асалдарга келгенде чымындар үйгө ошентип калышат. Анан риялардын параты болот. Өзү камбагал. Бирөөнүн сөйкөсүн алган, авустун туфлисин кийген, шакеттер тагып алган, бардык кошуналардыки. Кыз келсе,
Bala özü kambagал Ташкент сүттөт, бирок Эшмәттин машинасын сурап алган, Ташмәттин костюмин кийип, бай болгон, байбачы болуп келип, ана ушунтан кайра кете турган. Кимге кереги бар ошонун? Эркек аралашканга болбойт.